ketemu turjani mepalasan beli nerima yen sangkaning adi lakar megatene tresnan beline. Setekan ragan adi beli merasa tekening dewek nista ulian ada adi ngejoin beli nerima yen sangkaning kaden pidana di paen ucapan kapining beli tresna sejati kusing jema bagi nafsu bepidu dosa yang widi raga ketemu turjani mepalasan beli nerima yen sangkaning adi lakar megatene tresnan beline.